Alhamdulillah. Din. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa akmala lana dinana wa atamma alaina ni'matahu wa radiya lana al-islam dinan fala na'budu wa la nasta'inu illa iyyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaqa bi akhlaqihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwatu fillah usikum wa iyaya bittaqwallahi azza wa jalla. Udzakirukum biqaulillahi tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin biqaulih. Qala Allahu azza wa jalla ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. In mahulin niya mga palanggungan haagama Islam. Itukbal na to in sa sanglitan sarta na sinpupudjihan tartanto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karna siyara intuhan mapatutukbalan sin sa sanglitan iwan sin pupudjihan. Mamudji kita niyo kanya sarta mangayo kita niyo partulungan pa Allah subhanahu wa ta'ala habang mayan in kita niyo katan pataktapun damayan sin Tuhan na tu Rabbul Alamin halom sin pamandu hidayat niya. Sabab karna biya na sin aki mga palanggungan haagama Islam isyusyu ring kato niyo in hidayatan sin Allahu tabaraka wa ta'ala amu in piabatok niya maun paran sa buntul-buntul papag-iman papanawhid kaniya bang in manusya yan halom hidayat na sin Allahu subhanahu wa ta'ala minsan pamagpun in katan manusya haliw kupan dunya amu in lumaong kaniya tanto wayroon na makalawong kaniya. Indamikyan niya raisab mga palanggungan haagama Islam isyusyuring ha mga manusya amuin pini niya ing kalaungan nga sabab ya tudulan siya sin Allahu tabaraka wa ta'ala pakawayaan niya amuin makatudyo siya pakalaungan hari siya makatudyo pahidayat sin Allahu subhanahu wa ta'ala minsan pa isab magpun na ingkatan manusya haliw ko pandunya lapay na ing kamalaikatan iwas ing kajinjinan
magtayakop na yung katan ulama haliukupan dunya. Amun humidayat kaniya, bang siya halom na kalaungan, tanto wayroon na makahidayat kaniya, sin panghidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanda mga palangon haagam Islam, suway na to daran, pia pangayo patuhan na to Rabbul Alamin. Inbang mayan, ingkitan niyo makabatok damayan, paamuin pamando, dahil Allah subhanahu wa ta'ala, sarta makaamuin ka arin na to mag-ibadat patuhan na to Rabbul Alamin, hangkan na rin mga ruwaa, daran pia pangayo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuna in duaa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, ya kau Tuhan magpipinda-pinda sin pangatayan, ando patap-tapapahuguta in pangatayan ko, doon haarama mo, sarta pahuta patap-tapain pangatayan ko, doon hapagtaatan kay mo, hasupaya ini mga palangon haarama Islam, mahinang sababan, insyaallah tabaraka wa ta'ala, indaran pangindua na tupatuhan da bulanamin, sindu abiyaha ini, hasupaya tumutog humugot in pangatayan na to, haarama sintuhan da bulalamin, tumutog humugot in pangatayan na to, amoy nagiiman patuhan da bulalamin, hasupaya in kita niyo, mabuhi hapag iman, mabuhi aka Islam, sampay muklas ting harunya ini, halaw kahugot sin pag-iman, patuhan na to Rabbul Alamin, karna inallahu tabaraka wa ta'ala, nagpatumtum hakato niyo katan, partawakan niya mga bariman, ya ayyuhalladina amanu taqullah, hakka tukati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya kamu mga bariman, kabuga kamu pa Allah tabaraka wa ta'ala, sin sampurna, sin mattan kabuga kaniya, amuyat to inda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha mga bariman, in papagmabugaon kita niyo, patuhan Rabbul Alamin, sin sampurna, sin mattan kabuga kaniya, in sugpat sin ayat, patumtum sin Allah ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ibut ayaw tut kamu mabaya, abutan dagpakan sin kamatay, malaingkan subay in kaaunan niyo halikusan sin ka Islam, amuyad to in piangayo sin Allah ta'ala kato niyo katan, in ayaw kita niyo mikimatay, malaingkan in kita niyo halong pag-iman sa wasa, pa Allahu subhanahu wa ta'ala mga palangon haagam Islam, hangkan na danundaran, in pangindua pa Allahu tabaraka wa ta'ala, habang mayan in kita niyo humugot, hapag iman patuhan Rabbul Alamin, humugot, hapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagparagbus sin pag-agama, harin hawaran na to, hasupaya in kita niyo, muklas ng hadunya, masi-masi, halawang pag-iman sa wasa, pa Allah tabaraka wa ta'ala. Jari niya mga palangungan haagama Islam, mga kiaulungan kamusin Allah subhanahu wa ta'ala. In Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpatumtum hakato niyo katan. Sabda niya, gimwa daing ha dila mulya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kaptangan ini, inari niya, almar'u ala dini khalili. In manu siya, in tiap-tiap siulakan lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, doon siya makad umupi, haarama piag-aaramahan sin kakasin niya, sin bagay niya, sin kalasahan niya. Amuyat to invita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bat kuno in mano siya, in tiap-tiap sila kandeng kato niyo, doon kita makaagad, makaupi, haarama, hapiag-aaramahan, sin hisyusyo na rin ha mga kakasisin kita. Amuyat imbayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mabut papangaddatan, pakignot kuhiwal pahilalaungan, kamaumuhan, in tiap-tiap siulakan deng kato niyo, simisingod kita, imuupi kita, hay siyusyo na kalasahan ta atawakan biyabakay-bakay ta. Hangkan nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, palyandur ahadukum may yukhalil. Pagkalong na in tiap-tiap siulakan, doon da siya magad, hapag-arama sin kakasin niya, sin kalasahan niya, sin bakay-bakay niya, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, suway paglilingon, pagkitaon, pag-upiksaon,
sinhambuok daing kaniyo banghisyo indahon niya magkasi maglasa magpanon iban magbakay-bakay. Amuyad to invite kato sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam insa kaula-ula hipapakita kato ipapaliling kato hipapapi kato banghisyo indahon tam maglundang panundi halaw man sin dunya ini. Sabab bangkaw nakabagay pa mga tao tawiya yaon wayroon nag-aarama, simingod na kaw kanya di mag-aarama. Bangkaw makabagay hatao, masub tawiya yaon magmaksiat, tantuin ikaw makahinang na kawasing kakahinang na magmaksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin siya si musujud rimuruko, pamakhluk sin Allah ta'ala, rugain ding ha Allah ta'ala, tanto ini kau makaagad makaopira kau hay sisiu bakay mo amon kalasahan lundang panunmuriha dunya ini. Demikian mga palangwan haagama Islam bangkaw nakabagay hamano siya nag-iiman patuhan Rabbul Alamin amura isapin mahinang mo mag-iiman patuhan Rabbul Alamin biya kaniya amuyad to inbaita kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam palyandur ahadukum mayukhalil paglilingon sinhambog deng kaniyo pagkitaon sinhambog deng kaniyo inhisyo indahon niya maglundang panon magbagay-bagay di haliw ko pandun niya ini kasupaya in kakahinang niya amo in makaamo kabayan sin Allah tabaraka wa ta'ala suwailaon niya in bagay amo in makaambit kaniya makautong kaniya paparkala pag-iman matan patuhan Rabbul Alamin mag-agama naugding hadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga palanggungan haagama Islam inbaita kato sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na lang Sheikh bin Baz rahimahullah in aginiya patungod pa mga magbagay-bagay maglundang panon iban sinta umarayaw iban sinta umangi dihilan niya comparison mga palangon haagama Islam. Inari niya suhbatul akhyar min afdalil qurbat ay min afdalil qurbati ila Allah wa min a'zami asbabis sa'adah. Amma suhbatul ashrar min al-kuffari wal mujahirin bil ma'asi wa hiya min asbabis su'il khatimah wa min asbabil wuku'i fi mithli akhlaqihim wa a'malihim. Long Sheikh bin Baz rahmatullahi alayh in aginiya in pagbagay-bagay long na in paglundang panon iwan sin mga tao marayaw min afdalil qurbat daing ha afdal kakahinang sababan hikasuukta parida iban ulung sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa min a'zami asbabis sa'adah. Demikian in paglundang panon, in pagbagay iban sin mga tao marayaw, in pagtagon marayaw. Mga tao nag-iiman patuhan Rabbul Alamin. Mga tao himhinang sindaakan sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Limalayo sin unong napyanglangan sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Apabila kaulong Sheikh bin Baz rahmatullahi alay nakabagay nakalundang panon ha mga tao marayaw inyan daing ha mga sabawan hikasuok mo farida sin Allahu tabaraka wa ta'ala demikian daing ha sa laggo par sababan sin hikasanyang sin ikaw di hadunya labi luwa hikasanyang muhaadlaw kana amuyad to inbaita Sheikh bin Baz rahmatullahi alay. Amma suhbatul asrar arapon long niya in maglundang panon kaw iban sintao mangi sintao jaluhaka sintao bulaw sintao way iman patuhan Rabbul Alamin sintao magmamasiat minal kuffar daing naman ha mga kuffar tao nagpukupur patuhan Rabbul Alamin wal mujahirina bil maasi atawakan bukod sila hajumlahan si mga kuffar hajumlahan sinanga ko Muslim sa in pagka-Muslim niya amuin lialamuran sin maksiat patuhan Rabbul Alamin nagpatampal sin kakahinang di kabayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala aon biyayat to mga palangon haagama Islam ding habang sata naggugulal Muslim patuhan Rabbul Alamin sa sumagawa piaglala mo din hinang marayo iban hinang mangi
nagpatampal sininang maksiat, kakitaan mo himihinang sinparkala sa tula at di kabayan sin Allah Ta'ala, hauno tampat. Inyad tupyang langan kato sin Allah Tabaraka wa Ta'ala, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam induma maglundang panun iban sin sila. Karena in mga sila ini, amo hindi mo naglundang panun in mga tao, muna kuffar, way pag-iman pa Allah Ta'ala. Atawakan nag-uulan Muslim sa nagpatampal sininang maksiat. Tabiya yaw nagiinom alak. Tabiya yaw himihinang sinparkala sa tulaat. Masub sila haparkala zina. Hapagpanayam apos, iban na sin kayo ng hiyaram sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apabila kau makapaglundang panunin ba si mga sila ini, lang Sheikh bin Baz, wahya min asbabis su'il khatimah. In paglundang panun ha mga tao nagmamaksiat, ha mga tao nagkukupor patuhan na pulalamin, ha mga tao simusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala, wahya min asbabis su'il khatimah, in ini mahinang sabawan, hamuin maghinapusan kau, waliyatu billah, ha parkala kangian. Amuin maghinapusanin kabuhi mo, ha parkala kabubungsihan, karuruwalan sin Allah tabaraka wa ta'ala. May mga palangwan ha agama Islam, sabab bangkaw nakabagay ha mga tao nagmamaksiat, tanto ini ka maglundang panuniban sin siya, bang siya sumud paparkala, atawakan maun palawm, sin parkala pagmamaksiatan, makaagad da kaw maun kaniya, arakala datungan siya, hawak to yan sin adab sin Allahu Ta'ala, malapay ikaw sa baban, maghinapusan kau haparkala, di kabayaan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, wal iyadu billah. Amo yan in patumtum kato mga palangwan agama Islam. Sin mga sila ulama, amo in nakapaham din kato niyo labi sin agama Islam. Amo yad to mga palangwan agama Islam, in ayaw tuod kita lumamud ha mga parkala biha ini, sarta ayaw kau lumamud, maglundang panon iban sin mga tao nagmamaksiat patuhan rabbul alamin. Damikyan lang Sheikh bin Baz rahmatullahi alayhi, wa min asbabil wuku'i fi mithli akhlaqihim wa amalihim. Damikyan hangkan kau papaanibon deng ha mga magbagay iban sin mga tao, tabya-yaon kya kaangog, tabya-yaon mga tao jaluhaka, tabya-yaon mga tao di mabaya magtag-ipon patuhan rabbul alamin, sabab may ta inyan deng ha mga parsababan da isa hika dulapak mo paparkala, amuin ngi kasuddahan, makasingod ka makaupi, hapangadatan nila, makasingod ka makaupi, ha mga kakahinang nila, amon di karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta, pasal bagay mo sila, lundang panon mo sila, in ikaw makaupi, makasingod kanila. Amo yad tuin pagpahali ka to sin aga mata Islam, in ayaw kaw tay manghod, dumamaglundang panon malingkan suway mga tao, nagihinang marayaw, la tusahib illa mu'minan. Ayaw kaw lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, magdamaglundang panon, malingkan, mangkaw magdamaglundang panon, daha maglundang panon in mga tao. Amo in nagiiman sa wasa pa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sabab in sila yan, sa kabilang ka makahinang kangian, makapatumtom sila kay mo. Sa kabilang ka makahinang maksiat, makapatumtom sila kay mo, makaambit kay mo, paparkalay hakalaungan, maun pakaamuhan sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga palangguan ha agama Islam, inbayta kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ding hamakap tangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, damikyan ini bianding niya kato niyo, bilang hasupaya long ta amuin pamukuhan sin kita niyo, hati na sisinguran sin kita niyo, atawakan halian sin kita niyo, maingat kita niyo, maglawag banghisiyo in tao dahon ta maglundang panon. Piatarang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inupamahan, sin bagay-bagay marayaw, iba sin bagay-bagay amuin nagmamasyat patuhan rabbul alamin. Lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalu jalisis salih wa jalisis su kamasali sahibil misk wa kiril haddad. Inari niya, inupamahan lang na sin bagay marayaw,
Iban sin bagay mangi, biya sin upamahan lang na sin tao, mangbiya kato nagdara perfume. Atawa kan nagdara na mahamot. Iban sin upamahan da isab, sinamuin tao, magsasasal basi yaon. Maghihinang utak, sa salon niya in basi palunokon, hasupaya mahinang pudang, mahinang kalis, mahinang longta, budyak, uno-uno na, magsasasal siya basi. Iupamahan si Nabi sallallahu alaihi wasallam, in taulong na marayaw, amundahon maglundang panon, biyasin upama kung tao nagdara perfume. Atawakan nagdararang perfume. In taulong na nagdararang perfume, imma tashtarihi aw tajidu rihan. In karayawan sin tao, amuin daw maglundang panon in tao marayaw, long na sin sa kaula-ula tao nagdara perfume, in tao nagdara perfume, nagdararang perfume, nagdarang larahamot, arakala long na makabikaw rin kaniya sin lana mahamot, at hari na kaw makabi rin kaniya, makahamot kaw sin hamot, amuin diara niya yakon. Hati niya kapait dahan ni makawa mo kaniya. Hari na kau humamot, sa makahamot kau sin hamot doon kaniya hamot marayaw. Amuyat tulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa kaula-ula mga palawon haara ma Islam. Bang ini kau nakapaglundang panon iban sin tao marayaw. Ang tendency sa matsin bahasa, mahinang da kau tao marayaw. Sa adlaw-adlaw, rum-adlaw, maglundang panon, iban sin tao magsasambahayang, hapanag na ang maliso kau sumambahayang, hikarwa, hikato, ambiton, ampa, ambiton, taabbiton kau sintay manghud mo. Amuin masub magsambahayang, tanto ini kau marara, makasambahayang patuhan Rabbul Alamin. Amo yan in karayawan. Hari na kau makahinang sin karayawan, besin na hinang niya, makakita kau kaniya sin hinang marayaw. Amuin suminup, pabigi pangatayan mo, inlingkat sin kakahinang niya. Mahinang sababan, insya Allah susugon, mapindara kau, dahil hakangian pamarayaw. Sabmay ta nakita kau habagay mo. Maingat sumujud rumuko pa Allah subhanahu wa ta'ala, amurayat tuin kasingoran mo susungon. Hari na kau mabiyakan niya sa doon. Amuyat tu mga palanguan haagama Islam. Demikian long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wakirul Haddad, arapun long na in mga sila. Amun bagay himihinang sin kangian. Atawakan bagay mangi. Biya long na sin magsasasalbasi. In magsasalbasi yaon. Kakitaan mo ron kanya ingkatan, kahuhukawan mo. Mayta, sabyaon siya, nagaanag sinbasi hakayo, magbutang chemical, hulas-hulasan na siya, sampay inbaho magwa bukon na marayaw. Arakala long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panginikaw naglundang panuniban sin siya, in kamudaratan malapay kaw. Mayta, in magsasasalong na basi yaon, ay makajari, yuhrikuhu badanak, masunog niya ingin hawawaran mo. Kapiksikan singkayo ingin paisan mo. Aw saubak atawakan masunog intanungon mo. Aw tajidu rihan wa pirriwaya aw tajidu minhu rihan kabihan. Long sin Nabi sallallahu hari na kau masunog ingin paisan mo. Hari na masunog in badyo mo sa long na makawakaw hamot bukon marayaw roon kaniya karna sinamuin paso. Iban sin hulas doon kaniya, iban sin chemical hipagputang doon haon, hamot sin mga putputan, amuin makahamot kaw inya turi mo kabayaan, biadahat tulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, intao maglundang panon iban sin tao nagmamangi, hari na kaw makapagmangi, biayan sin siya, sa tatkala kamo nag-aagad matay mangudaara ma Islam, malapay rakaw sin pardusahan, malapay rakaw sin kakahinang kangian, karna lundang man panon mo siya dumadlaw. Amuyad to mga palangwan haara ma Islam, kita ni mga palangwan haara ma Islam. Bang sopamain ikaw aun bagay-bagay mo. Amuin matilo sa masub mag-perfume singgin hawawaran niya. Ampa kamumyanaw imuntas sa kamatauran. In siya yaon nagpe-perfume ikaw ay roon. Kapag panahon niyo nakauntas ka mo ha kamatauran, nakahamot in mga tao kialabayan niyo, malapay rakaw.
Inarisin tao, mahamot isablong na induang kataw limabay hayon doon yaon. Para halin ikaw, wala ko nagpe-perfume. Minsan nagpe-perfume, malapay ikaw tuwan, masabot sin karayawan, biya sin karayawan sin tao yaon. Amo yat to mga palahamaistam. Damikyan, bangin ikaw naglundang panon, iwan sin tao, kaya kangog tawya yaon, tao nagmamasiat, jaluha ka patuhan na pula alamin. Minsan ko imyan lang maway lamot ko. Hatat kala nag-aarad ka mo. Sakopon da ka mo sin manakop. Amuin lapayon kaw. Long ta sinam kakahinang mangi nahinang sinamon iban mo yung kala na nag-aarad ka mo. Amuyad to mga palawon ha may Islam. Invite ka to sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungod pa ini. Arapon mga palawon ha may Islam. Haadlaw akhirat. Damikyan mangide sa minggo sin mga sila ini amuin mahinang mulundang panon tao mangidi hadon niya ini. Damikyan apabila inliyasa mo tao nagmamarayaw. Kaadlaw akhirat marayaw inggo niya sa mayta damikyan tungbas dal kuda ding hadarat sin Allah tabaraka wa taala. Ha mga tao lima sa ha mga tao marayaw himinang biasin hinang sin tao marayaw inyat to dihilan pahala sin Allah tabaraka wa taala. Hadlaw akhirat long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitahi Anas sallallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah faqala mata as-sa'ah qala wa maza a'dadta laha qala la shay'a illa anni uhibbu Allah wa rasulahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Long hi Anas radhiyallahu anhu. Sabunal tuod long na ambo kusog nangasumo pa Nabi sallallahu alaihi wasallam nangasumo siya tungod pa amuin bangko no jumatu in kiyamat. Po no makiyamat in dunya. Inari niya matas sa ya Rasulullah ko no waha in pagjatu sin kiyamat. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa madha a'dadta laha pagkakaw na nga sumulong na bangko no makiyamat in dunya, in pangasumo kisabkay mo, unulong na in natarama mo hapag datong sin kiyamat. Uno onda natarama mo, uno na, bang dumatong in adlaw paglubos in dunya, in arinya la shay'a, wayron uno natarama ko, illa malaingkan long na anni uhibbullaha wa rasulah, malingkan long na amurain kaaunan ko ini ding hamang natarama ko amurain ako inilong na malasa ako pa Allahu Ta'ala iban malasa ako long na parasul niya nalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta ingata tay manghudlong na in ikaw dito haadlaw ka na sarta mo lundang panon mo in hisyusyo na kalasahan hati niya pagkain ako kalasahan mo, insyaallah tabaraka wa ta'ala adlaw akhirat, makapaglundang panon kita halam surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga palangon haaka ma Islam. Bangkaw limasa, ha mga tao marayaw, mahinang lundang panon muray sa dito haadlaw kana. Diha ini piasa wakato sin mga ulama. Habayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam almar'u ala man ahab, inhambuok nano siya, dito haadlaw kana sarta niya intao kalasahan niya. Long si mga ulama pal-insanu kad la ya'malu amal al-kathira. In mano siya long na makajari long na wala datuod siya nakapag-amal sinamal sa taud-taud. Biyasin ka matauran amoy nag-ibadat patuhan Rabbul Alamin. Maka jarilaw nga insya wala da nakapag-amal ibadat, sinamal ibadat, biyasin kaiwanan. Walakinnahu yuhibbu ahlal fadal. Waddin, wassalah. Sumagawa lang na intaw yaon. Minsan da bukon datuod matao din ibadat na hinang niya. Biyasin kaiwanan. Sa sumagawa lang na insya yaon. Makasi malasya siya. Pa mga tao tarakahal ka. Pa mga tao tarakalapiyahan. Yan na si mga ulama, si mga tao naghihinang marayaw, si mga tao nag-aarama, kalasahan niya in mga tao nag-aarama, kalasahan niya in mga tao marayaw, in mga tao naghahalulay sin pakaradyaan nila tungod patuhan Rabbul Alamin. Malasa siya lang na mga inikatan,
minsan pakulang long na inibadat na hinang niya, long sin mga ulama, palyuhikuhu Allahu bihim. Na dito lang na hadlaw akhirat, pagkain siya makasimala sa mga tao nag-iibadat, mga tao marayaw, para kala dito hadlaw akhirat, hilamod da siya sin Allahu Ta'ala mga tao, amuin kalasahan niya rin mga tao marayaw, puunon sila halam surga sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Amuyad to mga palangwan haara ma Islam, inbayta ka to si mga ulama, hatungod mano siya makasimala sa atawakan nagulundang panon iban sin mga tao marayaw, ingu-gu sin karayawan na di hadun niya, labiluwat ito haadlaw, gana-gana. Hangkan na mga tay manghud haara ma Islam. Ayaw tuod kita dumamaglundang panon malengkan amuraim mga tao. Nagtataat patuhan na bulalamin. Mga tao malingkatin aqidah. Amun miyamakad habitikan kawayaan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Miyamakad sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab may tatay mong daara ma Islam. Hisyusyo inna panon mo, inna bagay mo, amuraing kasinguran mo. Hangkan na imbulan sangkato sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayaw ko maglundang panon, malaingkan suway mga tao, nagiiman patuhan na bulalamin, karna hadlaw akhirat, magsusundara kula, sin pagsusun amad, in mga sila amuin, laungta wala di manag kasi naglasa, ha mga tao nagiiman patuhan na bulalamin, ha mga tao miyama kadhasun na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ha mga tao di mangliwla kadhasarasin tuhan na bulalamin, karna hadlaw akhirat tumagpak impagsusun kanila, biya sin pagsusun si mano siya di hadunya. Mga palangwan ha agama Islam, in bulan sangkato sin agama Islam, ano lasahon na tuin mga ulama miyamarad, haamuin kabayaan sin tuhan na bulalamin. Amun mga ulama nagpapando sin agama, bukon laway na nakakal pikilan niya. Sa miyakad siya, hariin diin na ingaita sin Allahu Ta'ala iban sin Rasul niya, amun piyasampay sin Allahu Ta'ala pa Rasul niya, piyasampay sin Rasulullah pa kasahabatan niya, piyasampay sin kasahabatan patabiin, tinghatabiin patabit-tabiin, sampay limatun marikato niyukatan, pahuling jaman ini, amun di kita nimang liulakad, deng habitikan kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, arapun apabila kita niyo nakaagad, pamanga sila mang lalawong. Pamanga sila mangambitikato niyo pakalaungan. Hari ikaw makatutsumat to pakabayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Paarong kita pahawanapso nila. Inya tumatay mga may samtanto susunda kula dumagpak hamano siya haadlaw kana-kana. Arakala in panghati niya. Himihinang siya marayaw. Hapangatot niya sa wala piyag marayaw sin Allah tabaraka wa ta'ala, hadlaw akhirat maglag siya sin pahala sin ibadat niya, hangkan na matay mangudaara ma Islam, laung Ibnu Sirin, rahmatullahi alay, paglilingan ni ulong na banghisim pagkawaan sin araman niyo. Inna hadal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sa munal tudlong nga ni ilmo ini, panghati tungod pag-aramin ini pag-arama. Hangkan na suway niyo lang Ibnu Sirin, paglilingon, pagkitaon, banghisin, pagkawaan niyo sin ilmo niyo. Isyubahain, kiyawaan ko sin panghati tungod pag-arama, suway matulilingon tayo mga daarama Islam. Sa barakala, nakatudyo ka patao, manglalawong, malawong ka, sampay di ka makatudyo papag-iman matan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, makapag-ibadat ka hakalaungan, panghati mo ibadat sa bukong ibadat hapangatod sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hangkan na long sin Allah tabaraka wa ta'ala adlaw akhirat, magsusunin mga manusya biha ini. Gaita sin Allah tabaraka wa ta'ala, ha mga tao, amo hindi man naglundang panuniban sintaw nagmamasya, atawakan amuin simuok, patao mang lalawng tungod pag-arama, hadlaw akhirat, long sin Allah ta'ala, wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi, yakulu ya laytani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Inari nila hadlaw kana-kana, sin mga manusya ini, long sin Allah tabaraka wa ta'ala, hadlaw, kut-kutun nila induwalima nila. Kut-kutun nila induwalima nila, karna sin pagsusun, maita sila nakaarad hataw nagmamasiat, maita sila nakaarad ha mga tao manglalaong, kut-kutun nila induwalima nila,
mamung sila, yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Bang sadya isab akulong na hinang ko in rasul, hinang ko singuran in Rasulullah, tungod pag-agam ako, tungod pagtag-ipon ko patuhan ko Rabbul Alamin. Kut-kuton nila in lima nila bilang pagsusun. Di ka tuhadun niya ini, aun waktu magdumag pakipagsusun ka to, di ta nakasayuhan, aun waktu makutkut ta in dilata, makutkut ta in higan simudta, makutkut ta in gulamay ta, pagsusunta. Hadlaw akhirat lang sin Allah Ta'ala biya sa bahat mga manusia. Amuin miyagad hakalawnan. Miyagad hakaguruhan tabi niya idol niya. Sa amon na ambit siya pakalawnan. Himinang sin ibadat pong ibadat patuhan na bulalamin. Kut-kutun niya in 25 niya adlaw akhirat. Pagsusunin akin niya bang isablong na Rasul sallallahu alaihi wasallam in naraku atawakan in kiyaupihan ko tungod pag-ibadat. Di naman ako makataligay paparkala ini. Amuyat ko mga palawon harama Islam in pagsusun. Hikarwa ayat biyata sinallahu subhanahu wa ta'ala. In mga manusya kupar hadarat sinallahu ta'ala adlaw akhirat. In akin nila ya wailata laitali lam attakhid fulanan khalila laqad adallani anid dhikri ba'da iz ja'ani. Inari si mga manusia dito adlaw akhirat amuin mga sila di man naglundang panon ha mga tao manglalaong kanila atawakan amuin diungog nila tungod pag-ara may mga tao manglalaong manghindo sin aga maguha ding haakal pikilan wayroon dalil padduman ha Quran sin Allah Ta'ala hasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in agi sin mga manusia dito adlaw akhirat bang isablong na wala ko hikwan yaon na bagay bang ako wala nakapaglundang panuiban hikwan yaon amon nang laong kako nang daka ko pagatigid luman lakad adallani anid dhikri siya na inilong na inang laong kako hawala ako nakapagtumtum, nakapagjikir patuhan Rabbul Alamin. Puas hindi matong nakako. Insuway ako manumtum patuhan ko Rabbul Alamin. Hanggang ko kyalupahanin Allah Ta'ala. Wala nakapag-agama. Karena sindagay ko ini. Bang baka ako wala nakapagbagay bansin siya. Di ako makatuligi maripaparkala ini. Amuyad to insusun si mga mano siya hadarat sin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mga palanggon ha agama Islam. Hari parumatungin adlaw hipagsususun. Amundi na gunahonin pagsusun. Di hadunya magsusun kita minda kita rin kakahinang ta bang hapangatun ta in bagay-bagay ta sa baban nakarakato pakalawungan anu tangkis kau rin kaniya anib kau rin kaniya atawakan apabila in guru tabiyayaun amo in piyagkawaan mo sin agama mo hapangatod mo in agama piyang hindo niya kay mo kiyawarin hakal pikilan niya ramikyan tuan anib kau rin kaniya kadto kau paguro amo in imambit kay mo umambit kay mo gumuyod kay mo papagtaat matan patuhan Rabbul Alamin amo yan mga paluhang Islam hari parumatong in adlaw amo in magsusun kau di na ikapaggunin pagsusun amo yan to mga palangon ha agama Islam damikyan biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala hatungot pa mga sila kafir ha adlaw akhirat amuin mga sila miyagad hakalaungan sin makhluk sin Allah tabaraka wa ta'ala deng habang sa jin habang sa manusia sumilawak sila hadarat sin Allah ta'ala in nila o Rabbana arinal ladina adallana minal jinni wal ins ya Allah pagkakita na muna inggugo sing kahinang namuhadon niya batuin kami halom sin kalaungan wala nakaamo wala kami nakaagad habitikan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habiyayaon pakitaan kamo long na in mga taunang laong kamo pakita kamo in mga sila ng laong kamo dito hadon niya dahil habang sa jiriban bang sa manusia naj'alhuma tahta aqdamina in mga tao inilaw na nang laong kamo, habiyaon pakitaan kamo, paalupa kamo, hiutang na mo sila, hababasin sikin na mo, tasakon na mo sila. Liyakuna minal asfalin, hasupaya sila, makapobrian na mo. Amuyat pinsusun si mga manosya. Na minsan natuan ko magsusun dito hadlaw kana di na yato tay maun sin Allah tabaraka wa taala di hadunya umanib kita ni uring haparkala kalaungan haparkala wala na siyara sin Tuhan Rabbul Alamin amo indi magpus pag-agama sabukon pag-agama hapangatot sin Allah tabaraka wa taala sabab hamasa ini yan si masaplag halaw man sin dunya bang mukitaon dagpus pag-agama bang mukitaon mga bariman in panamong tamong in mga long tahibal sin sila sa
bansa sumagawa mga tayo muda agama Islam, wayron panglamot sin agama hakakahinang nila. Hangkan na mga palamot agama Islam, pukawon na to, ingin hawawaran na to, amuin matuk kita niyo pagkasabunnalan, matuk kita niyo pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, makadhasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa mayta bangin hisinguran mo pag-agama, Rasul sin Allah ta'ala, kasahabatan niya, tantuin ikaw yan makabatok paraan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, magdapa-dapa sin kasanyangan di hadunya labi luba kasanyangan haadlaw kana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim wa nafa'ni wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim, fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rahmatan lil alamin basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Mga palangwan haagama Islam biya na sinaki, wayroon daruga ing uupihan sing kita niyo, malingkan amurain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahuli ing kasahabatan niya, amuin mga sila nagparagbos sin agama, hapagparagbos doon hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta ayaw kita niyo simingod, hamanga sila, amuin nalawng, hamanga sila simisiha deng haran kabayaan sin Allah ta'ala, simisiha deng hakakahinang si mga sila amuin salafun as-salih, amun mga sila nakauna ring kato ni hapag-iman patuhan rabbul alamin, amun wayroon dugaing hinang nila malingkan simingod hakakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay mapatut singuran karna long si mga ulama, tashabbahu bihim, singod tuod kamulaw na kanila. Kanda siyo, kasahabatan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sila insingurin niyo, upihan niyo, tungod pag-agama. Fa illam takunu mislahum, hari na kamu mawiya tuod kanila, sa simingod na kamu kanila, amora kumandi kamu mawiya tuod sin kaya kagi nila mag-ibadat, amon kusog nila mag-iman patuhan rabbul alamin, kusog nila timindog sindaakan sin Allah tabaraka wa ta'ala, sa singod kamo kanila, hari na kamo mabiya kanila long si mga ulama, ingatan niyo, fa inna tashabbaha bil kiram falahun, in pagsingod ha mga tao miulya sin Tuhan rabbul alamin, biya na sin kasahabatan, miulya sin Allah ta'ala, giulal sin Tuhan rabbul alamin, buhi pa sila, radiyallahu anhum wa radu'an, karidaan na sila sin Allah ta'ala, nagrida pa Allah ta'ala, sabdi siya magpangliulakad, haamon bitikan sa rasin Tuhan rabbul alamin, in paningud singud mo, ha mga tao mulya long sin mga ulama, inyadto paruntungan dakula di hadunya, paruntungan haadlaw kana-kana, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum الأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا معصوما وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما، واجعلنا يا الله من المتحابين في الله والمتمسكين بأوامرك واتباع سنة نبيك واجتناب نواهيه. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا على صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.